lātou talafole nei fo i aso whareile, usi mai whaafonga o tala o tai au. Ua Fesiligia le tūlanga au nanga whaale soifua malolo i no lo maua e tangata o lo faanofoesea i le whale. A o sa wai tala ua whainga tau na pūlea lea polokalame. E a whelua se lau 5 ngase o lo faanofoesea i o lātou lava ainga, ona ua maua i le whaamai, peitai, e fōlinga mai ua whainga tau na vaai. Ta o tino minister soifua maloloina Andrew Little o le faanofoesea i le whale o cases faamaonia. O se polokalame na fuafua mō nā o le se lau 20 cases i le aso. A fua i cases for reportia mai ana nafi, se lau 25, o le ua matua i pasi ma lea numera. Ta ua le minister, e le i lava ta pena le polokalame, ma le sawa lea o iei cases faamaonia i le aso. Peita ia le itutusa ma le tali o le minister o le Koviti, Chris Hipkins, le ana ia te ina le tautino ngā Little. O le tutusa wala ua whaamtalanga wa upu ia le so upo le national o le Koviti Chris Bishop le malo, ma i le taritono le so upu wa leva na tatawa na lava tapena le polokalame o lo faanofoesea cases faamaonia i o lātou lava ainga. Faali fina ngalo fo ile fo mai a Dr. Api tale mai Tonga o kilani saute i tala ale News Hub, o se polokalame na te whaatusaino se vaalele o lo lele, a o lo whaupea, ma e le tasi seitu e vaai iai. E o mai ana nafi, lua afe valu se lau tolus furu 5 tangata faanofoesea o lātou whale. Au fia ile afe lua se lau mona tupu, o lo faanofoesea ona ua maue le whaamai. O leo to tolu cases faamaoni o le Koviti mali liu, a o faanofoesea i le whale. Ua vaai le malo i le toe tu atu i tua o le aso i whaangatai tui o fuimu. O le vaenga tinei mu le ana sau reporti, o le popole o le iuni le vaveo o mai o le aso ngafua o le vai aso fou. E le i whaia tui muamua o le toa tele o le au whainga aluenga. O le tinei mu e whaape ele i longo ina whaatasi lātou i le taimina sau e le whaiunga mō whaia unga. Le e whaangata i le aso ngafua le vai aso fou le tatau na whaia tui muamua. Tala TV tasi whailo i le vaenga o tinei mu, o lo toe sila le malo i le toe wha au popo o aso, o no le mo o mia o la lātou au nanga mo le saunga le mu. Reporti a fōlinga mai e lua vai aso leo lo ta ua mai e toe wha au popo ai. Whailo fo ele minister Koviti Chris Hipkins, e iei nisi o matanga luenga o leo tala sa ngā toe tu i tua le aso i whaangatai tui muamua. O le polo inga na tu ina mai mo so o se tasi e whainga luenga le soifua malo loina, po o le vaenga wa onga, e tatawana o atu i le aso lua le vai aso fou wa uma tui muamua, ai whaangata i le amatanga o le tausanga fou, le whai o le tuilo na lua. Wa le savali le council a Kalaiesetete ia lātou malienga ma tagata Pasefika whaatatau le malaita alotele o loo whaatalanoa. O le whanua sa iei le Kalaiesia St. Paul's Trinity Pacific Presbyterian le o le atu ai le Canterbury Multi-Use Arena. Ma ona o le tāua tele o le ano whanga i tagata Pasefika na whai ai ma malienga o le iai o manatu ma aikia a tagata Pasefika i le fuafua ino le angaluenga. Reportia e tala le tio ni usila o le ana whaelo e le au whaingaluenga le council a ngai councillors o lo a waitangata Pasefika i fuafuanga le poloketi. Peitai, le ua whaamaonia nei e na o le toa lua le ana tala noa iai. O la ngona whaanoa noa wa whaalia e nisi na whaatala noa le tio ni usila ona o le lesa vali o le council i ana tala, ma o le toa lua fo ina whaatala noa e le na o le pau leo sa komiuniti Pasefika. Ma ue talafou, e le o le taimi muamua le ua whaanoa noa i le Community Pasefika i Kalaiesetete i le Council ona o le poloketi lava le nei. Ua toe sui whamatalanga o tangata Agavaa mo le tui le AstraZeneca, ma o le ua sautala e Agavaa iso o se tasi. O le whaasilisilanga na sau le aso lulu, mai le whaatonu o le soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield, o le vaila au o le AstraZeneca, e Agavaa ina o i lātou o ieia a fianga wha le soifua maloloina. Ma ele o mawhai ona whaonga i ele vaila au le Pfizer. Peitai, sau le aso nafi na toi whailo e minister Koviti Chris Hipkins, o so o se tasi e ilunga atu ma le se fulu valu tau sanga le matua, o le a mawhai ona Agavaa e whaonga le tui le AstraZeneca, tu salava, pe le aini mafu angata tau ono tūlanga tau le soifua maloloina. A o sa waila tala e Agavaa so o se tasi, o le alava o lo avel whaamua i tangata whainga luenga o lo whaamalo sia le tatau ona whai o tui. Ma a o whaatali e tangata whainga luenga nei mo le AstraZeneca i se taimi o le nei masina, e le o sui ai le malolo mai ngā luenga sa ilonga i whai atui, pe a o atu i le aso e whaangata ai. Tala muli mai Tonga, silia ma le to o se lau tangata Molia e leo i Tonga, ona o le soli o tū la fono o tapu o Koviti. Ta silva yaso le ana tapu ni ele motu au tu o Tonga tapu le mai amau o le case faamaonia na whai malanga atu i New Zealand nei. Tala le tio a New Zealand, se lau luas fulfa i lato o Molia e leo.
Ma e au fia i lātou na solia taimi whaatūlanga i nei whiwa i ai. Whaapele to atele ele i usitaia ona o inu ngā awa. O le case faamaonia le neina maua e Tonga e tūsama reporti na avea ma mafua ango le vave a ngai o le to atele whaia tui pui pui ma o le waiva se fulu tolu pasene tangata mātutu o Tonga wa uma tui muamua. Tala nal tai au manuel nei aso.